الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى اسم فرطوك شرها مي سلسلة مي ألغن من فرقان مسجدها لجندا سلسلة مي ديوانا فيلاو ريغ فيلاو أقول من نمالي روادكم قصواني. الله سبحانه وتعالى معرفة قد دنگتمك مهم كما بيغتم إغتم فرطو أم فاهم ألغن من فاهم كلا فانه ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮುಗ ಇನ್ಸಾನ ಕುರಿಮತಿಲಾಯರುಗ ಎ ಬಿಫಾರೆ ಕುರುಂಕಮುಗಾಗಿ ನಮೆಸ್ಸದಿ ಮೀಹಕ ಕ್ಯಾವನಿ ಕುರುಂಕಮುಗಾಗಿ ನಮೆಸ್ ನುವತ ತಿಮಾಗೆ ದರಿಯಕು ಮೀಹಕ ದೆವುಂಕಮುಗಾಗಿ ನಮೆಸ್ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲತೆಗಾವಿಸ್ ಎಯಿ ಕಾಕುತೋ ಕೊನ್ ನಮೆಕ್ಕಿಯ ಮೀಹೆತ್ತೋ ಕೊಂಕಾಲ ಸಿಫತಗೆ ಹೊನ್ನ ಮೀಹೆತ್ತೋ ಕೊಂ ಫರಾತಕ ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ಕಾಕು ದರಿಯೆತ್ತೋ ಎನಗ ಆಯಿಲಾಕಿ ಕೊಬಾತೋ इंगोस बैवर मालूमात इंसान है बहोदागने मिहे कबे ए दुनिया के वगुती हयात कोड़ कोड़ दोस्त कोले एमिहे का को हेदु करम बेरुंगवा मिहाय अधिक ए इंसानाय एना बेनुम वेच्चिकम गवाणम मिहे का इनुम फोगा उत मिहे का को मुआमलात कुरुम फोगा ए तजुर्बा गे अलीगा एमिहे को रगळो नुंकम एंगिज्जिकम गवाणम ಏನೇ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲುಮುಗ ಫುರ್ಸದ್ವಸ್ ಒನ್ನ ಬಾವತು ಕಂತತೆ ಏನು ಮೆಸ್ ಆಳಗೊಮ್ಮೆ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮುಗ ವರಬೋಡೆವ ಬಲ ಇಬಾತು ಕಂತತೆ ಏ ಮಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಫವಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈ ಆಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವ ಆಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂಕಂ ಬಲಾಟ್ಟವ ತದ್ಬೀರ್ ಕುರಬ್ಬ ಏ ಇಲಾಹುಗ ರಹಮತ್ ಆಳಗೊಂಡು ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಇಲಾಹುಗ ಉಕೂಬಾತ್ ಆಳಗೊಂಡು ಮೆ ಬಿರುವತಿವ ಮತ್ವರಿವಂತಕ ದಕೀರಿತುವಂತ ಫರಾಕಮುಗಾವಿ ಹಿಂದುಗ ಎ ಇಲಾಹು ಮಾರಿಫಾ ಕೊ ದೆನೆಗತುಂ ಎಯಿ ಮಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಗೆಂಬಾಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕಿ ಅಬದುವಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಕಿ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೈಸಿಯತಕು ಅಬದುವಸ್ ಇಲಾಹ ಎಕಿ ಎಕಿ ಮುಆಮಲಾತ ಪುರಮುದಾಮಿ ಏನ ದುಲುಂ ಏನಗ ಹಿತುಂ ಏನಗ ಅಮಲುತಕುಂ ಅದಿ ಕಲಕು ಒಡಿಗೆಂಬಾಕಂ ಗಬು ನುಕುರ ಮೀಹಾ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಹದ್ರತುಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಾನ್ ಜೇನೆ ಗೊತಕ ಏನಾ ಸುಳಮುಗೆದನಿ ಏನೇ ಸುವಾಲು ಕುರುವೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಪದೆನ್ ತಿಮನ್ನ ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಅಕೀದಾಯ ಮೀ ಏಂ ವಿಮಾ ತಿಮನ್ನೆ ವೆಸ್ ತಿಮನ್ನ ಗಮಿಲ್ ಇಖ್ತಿಯಾರೆ ತಿಮನ್ನ ಬೇನು ಗೊತಕೆ ಗಬೂಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಹುರವೇನೆ එහෙන් ඔන්නකම නොමේ ඒනායක එන බේනු හාච්චි ගබූල් කොගේ නුහුර වෙනේ හග්ගෝ අල්ලාහ් දෙව්වාපා හග්ගේ නොවේ එම් මිදන්නවනි එයි ඒගොත කබූල් කොගෙන් ඒනායක් ඛියාමද්දෝ සලාමන් නොවනේ එමිහෝ ගබූල් කරා ගබූල් කරුන් කමුදා ගොතක නෝ ඛියාමද්දෝ ඔන්නනි ඔන්නනි අල්ලාහ් එංගේ විගොත කබූල් කොගෙන් එකලාන් එංගේ විගොතක දුනියේග උළුන් එයි හැම එකනි මක්බූල් වාන කමක් එනුන් ගොතක එව්ස් කමෙන් අල්ලාහ් කබූල් නොකරවා एमे कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफन वमन यरगबु कि तो कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफ इन दीन इंदल्लाहि इस्लाम अल्लाह ताला का हजरतुगा कबूल वेगम वाने दीन की इस्लाम दीन एनु अकीदा एकला हजरतुगा कबूल नुकरवे एनु चेकला कबूल नुकरवा एम बीमा ऐ एनग इख्तियारनु एने वजहे दुनिया के एनग हया नेतिदुंग कुरीगा वगुदु फायतुमु कुरीगा रंगल सह अकीदा है देनेगन्न रंगल सह अकीदा की इस्लामी अकीदा एक मच्च एनग अमल बिना कुरे नूनी मारूम फोगा एन मायुस्वाने एन नमेस मायुस कमुग सोबो एना कुरान इब्स लाबे मंफाए नोनन अलुंग अंबरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना ये फुर्सत नुदवाने हे अमल कुराक एवरीमा अगुन में दुनियेगा मी अकीदा एकलांगे देने एकलांगे मारिफा के देने का तुम अकीदा अगुन में मुहिम वनी इंसान अबद सूर्य को देखूं गुली लामे फावनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के
rahmata ilaha hajattir wegemani ilahuge inayatuga insana diriulani ei muslim ekkam ves adi kafir ekkam ga ves duniyega huriha echek diriulam medene ilahu rahmatu e rahmatun beruwegen waham evves ecche mi kainatu ganuwe evves farat rahmati wasi'at kull shay timan ilahu rahman huriha takecheka tanosegemme me mefada rahmate allah insana labba fawaruga e rahmatuga agu wazankon e shukr ada kur ene engeni allahumma arifa ko engi ena qabul kuriyes nukuriyes ena beenu kuram edani allahumma rizqu ena duniye gulemundani e ilahu ni'matun e ilahu rahmatun embima tafataki ena shukr nukuraka islamek tafataki mu'minek tafataki mu'min ala e shukr ada kuram mase kuraka kafirek tafataki e shukr ada nukuraka qiyamat du tafataki suwalu kurave e jawabdari ve mu'min ala aswargawanu adi suwalu kurave e jawabdari nuvevi anaka daima naraka agotu mi hamame nuwane godakas ei ekan hamahama nuwane ti evore ma bodukam ekkamuga veema allah subhanahu wa taala rasul bekalun ki zaman to go ponuba shariat bawa labba ek maccha hanguram kurave etebbar qur'an tage duniyai wakil gos day rasul bekal nabi bekalun ebe kalun ge qur'an qurban wegen diyei ei aadaage kamekkamuga nuwat allah hadrata ikkurave dus jama kurave dus suwalai hisab narakayai swarge ei aadaage fasih kamekkamuga nuwati edoge inzar de mattaka rasul bekalun fonuba ekamattaka shariat bawa lebi foib bawa lebi mistakun awlembi goy tafsir ko bayan ko debba poni ei aadaage fasih kamekkamuga nuwati miri algon men furtan faha kollani algon men duniyage maqsad kattaka lebunu alukamuge asasi alukamuge asasaki allah subhanahu wa taala maarifa ko denegatu ei kalakodigem wakan qabul nukura mihayaka maqbulu alukamen nukurene algon abadas danna wahke bayam mihun hi kurani timammen ebbes farataka alukamen nukurame ennames komme insana ko kommes farata ka alukon quran komme insana ki ves kommes farata ka aluwati wa mihe ei kala kodigem wa kan qabul kuriyas adi kala kodigem wa kan qabul nukuriyas komme insana ko kommes farata ka alukon quran ei alukan insana kurabun dairuga qabul kureni alukam ekkam gawani ei alukan haggu farata alukan kureni ei la ilaha illallah matwari aqeeda ge dashuga alukan hagguwa hamayekeni farataki netumuge terin kainat wujudak gennawa edagedi balahattawa tadbir kurabba hamayekeni farakkamuga allah akka enum faratak alukan haggu nuwanekan qabul kurave kalang engevi gota alukan koggen emi alukan qabul kurave ennuni alukan qabul nukurave ennames komme insana kives alukan kurami tibe mulu vidano dane kihinenge kala kodigem wakan qabul nukuramiha nuwata adi amudun allah iman nuwes bay mihum budan alukan kure adi geribakari jamal alukan kure birumbes iruhada taritaka misdak alukan kure ei komme farataki silahekka qabul kogen alawati wamun daruga ilaha ko wakama qabul nukura farat komba ekatto alukan kurani kom farataka to alukan kurani jumla gotegga me horiya farataka sei bodan alukon kura mehum bes gerien alukon kura mehum bes adi iruhanda taritaka alukon kura mehum jumla gotegga alukon kurani e farat ei ebe men gawa nafs em qur'an ga allah subhanahu wa taala angu apani manittakhadha ilahahu hawahu emi hekke ilahu ei emiha ge hawa nafsu ge idunkamuga hada bimiha ke mena ge nafsu guna gota ene ule ena ge nafsu ede komme kamen ena riti wani ena ge nafsu gowa komme kamen nafsu nurhe komme kamen ene haram wani halal kantabes haram kantabes ena kanalani ena ge nafsu ge eduma egota em haram halal kandala farataki nafsu kamuga wanya e nafsu guna gen e hewkam gabuluko e nafsu anga gen e nubakam ga gabuluko e nafsu ena ya qura huriya amorka kiyamanteriwa jeheka ena qabul qura ka wejjam e nafsu alukon qura mehe ena ge nafsu ge eduma gen aluwatewani islam algon menna gowala bani miha ena ge nafsu ge alaka numa nafsu ge eduma alaka nukurma e eki nafsu
ge edun tafatuan hawa nafsu ge edun taka tabanu man ehennames e nafsu ge rabbu ge edun engewma insana aluwetiwe egotuga deewolun ei e insana ge hagige izzataki ei ena alukan Allah qabul kurabane sawbak ema dipebbe insana nohunnaane kommes farataka aluwetinuwa mihaku eggotaki ena haggu Allah alukan kurum aneggotaki enage hawa nafsa ena aluwetiu emima alukamuge asasi alukan qabul kurumuge asasi sifen ei alukan hagguwa farak ma'rifa ko denegatun embe alugumane fennane nabiya sallallahu alaihi wasallam islami da'wataage madagin ade kuri ekalefan kurin madagin huriya rasul bekalum bes emme fortamana insanu dawa devi tauhid wa aqida Allah ma'rifa ko anga dinu emme muaz gifanu yamana fulomus hadis kurabi කලේග පාණති වඩා ගන්නනි අවුල් කිතාබෙන් ඒ කවුමෙක් ගාදශ එම්මේ පුරතමාන එමි හොන්න කලේග පාණ ගෝවාලවා කමෙක්කම ගහද්දවාශ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තක ඉලාහු මාරිෆාකෝ අංගා දිනු ඉලාහුගේ ඉලාහක් අලකම් හග්ගෝනි හැම එකේදී කබූල් කරු එෆෝ තිබන් නබියාගේ රිසාලත් ගෙබා මෙහෙ කියු මේ අසාසිකම් ekam qabul nukura me rabbu ma'rifa ko nege me nuwata rabbu engum fawga eya ekalaange ehem faraten evves haishetukum bæwar kura me ena rabbu asu nege engenje gotak ehem enage alukam Allah qabul nukurawa ehem furtamana insanaage alukam qabul kurumattaka ehem furtama kamaki ena alukam haggu farak ma'rifa ko engum ehem huriha nabi bekalunge da'watu asas binae fawani قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره رسول بيكلونge wahakata kit qur'an ga bayan qura fawaruga ebekalunge ummattaka ebekalun qawmutaka wadagen furta vidawle basulu gotuga bayan qura fani basul قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره vidawle e tiban kalege faano qawmuge mihunne teba mihun hameken Allah alkum qurash ما لكم من اله غيره ekalaange menu itibamem alukon kuraka alukon haggu ahen ilahugen farate noy ni asasi dawat horiya rasul bekalunge smagadu emme furtamana goale bikantad embima ei insanaage horiya amale sidawumge tawdani e aqidaan imannuwe insana kiteme bawar amale kufautas kiteme bawar sodagate kufautas kiteme bawar heyokantadge mistakun ehi teri bautas e aqida en nemmihe ga amalen Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukuraba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura e babun egena amalata duniyega etebdar amalata kokgen yamad gora furi ummeedu ge hindiye enme setake cheballa Allah subhanahu wa ta'ala ei evves beenwenne bekara chikam ga labwana ko bayan kurab evves wazane qiyamat do ko noibene ege mizane burdane nonnane Allah ge ekkawantakan qabul ko ilahu ma'rifa ko nudan nabiyege evves amal qiyamah do heokum ge telefatu ga wazan nukurwene nonnane eina kar evves hagge Allah taala hadratu qiyamah do ehme efau ga balla me hadis ga bayan korafane efau ge mane ke emihum fa innahum ata'uka lidhalika ekamuga emihum kadega paana kiyamantir vejjiya egmane ki Allahu ma'rifa Allah ekkawantakan qabul ko timan nabiyage risalata hekiwech ekam gawanama den namaduge wahaka bayan kodde bas me hadis ge tafata ibarat tan asave tafata riwayat ten jumla gotega bay riwayat to Allah ge ekkawantaka hekiwun anebda riwayat to imamun Allah ma'rifa ko engijjo maddane fa inna arafu Allah ma'rifa ko engijjiya habbu gotuga Allah ma'rifa ko engijjam fa akhbirhum den ibamun khabar debase anna Allah iftarada alayhim 5 salawatin fi yawmihim wa laylatihim emihun macca ibamun garegana duwala fasnamad Allah fardu kurabi em fasnamad ko wa kiyoti ekan emihun qabul ko fiya ekam emihun engijjiya ennune namaz qabul nukure effauga namaz emihun ko fiyam den fa idha fa'alu emihun ekam ko fiyam den fa akhbirhum emihun khabar debase den shariat ko en anen hukum ei zakatu wa em furta ko ki Allahumma arifa ko egu habbu ma'rifa effauga de insana ga amal ta qabul kure ham hem lobe izzetere akhunna akhtum Allah subhanahu wa ta'ala gisun furta ko sharaha gwa ka ko dakkar gisun furta ko maana gwa dakkaruga
ekalaage ismu fulutoge maarifa ko ismu fuluta rangala denegatun ei dua ijabumuge emme asasi saube algome kurres ko masura ke wada kaban qur'an allah taala angawani walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha adi allah emmeha riveti ismu fulutage nam fulutage ve fayti bamun e nam fulutakun ekalaage dua dannawas komme dua eka sekasiga ma nam fulakun dannawas algome misalaka tafaatu kantate badannawa faahbussonge badannawa rahmellevun edi badannawa rizqu devun edi badannawa shifa devun edi badannawa bas baawar haajatan algome ebur eki wattaru komme wattaraka komme kamaka algome nazaru hingalis algon men ebenuwa haajataka gule ismu fule sifulen allah subhanahu wa taala wani bayan kuraf ei ismu fulakun sifulakun algon men dua dennew mattaka adi ismu fulakun sifulakun algon men e ilahu ga hadratul rakkatirika medu mattak insana e daskurima insana e magu fasehegen dane e ilahu ga hadratun kanka hasil kurum misala ga hame keni ighfir li ni ala faafu sawande ehem bunumuge badaluga ya ghaffar ighfir li e gineginem faafu sawa ilahu ni ala ga faafu sawande urzuqni mi ala rizqu devvande hame ke budalumuge badaluga ya razzaq e gineginain rizqu devva ilahu mi ala rizqu devvande ehma komme ismu fulen algon mege rangala maarifa ko engifa daskofa den eya vidigen algon beenu ba hajate e ismu fulakun algon denne wima allah subhanahu wa taala e dua ijab korun gavegen be pasehegen dane ei insana bodange maarifa ko engigen ismu fulakun dennema enaga ummidus itura boduge bede ene ba qabul kure ilahu ka rizqu debba ilahu ade ilahu khassa siyofulakkan ei gina ginai mistakunna eheniem faratta rizqu debbo adi hame kene razzaq ena dannawa ayruga e sifapulu hame kene lafzun ena dannawa demuge ituru razzaq e bunima enage war fula tasawwure war fula matiwari maanataken enage ituge boy ei hame kene ena nun kage ya razzaq algon bunaruga kainatuga kita dire tagi diwaneto kita billion kita million tagi kainatuga waneto algon menna algon ma bodeti singa hsai algon menge hamalala nufen hsai insanu geteren ebbes miyako nudanna ida bawattawge hchi odai jabbuga adi kanduga bimu adiga dire hchi allah labba us insanaga nege hchi ekam qur'an ga allah ngan ki roma min dabbatin illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha bimmatiga hinga binga ole ebbes dabba ebbes makhluq enwe allah etagetiga rizqu nuwa maneki allah ge zimma ekalaga wani rizqu ufulla wa ekalaga amil zaat fula wani e rizqu ekalaga insana ya devwana adi emmeha khalqata kun devwana echikamuga ekalaga wani jamenu odige ei algon insana de devwa hame ken handula pura pusha algon midanna kabo ole echeken nungi ei mi kainat velebbi huriha takechaka devva huriha niumettogwa emma ya razzaq ena dannawa ayruga enage vishtuma shuuru hunnan jene ei timanna mi beenumwa kantatta hame ekani timannage haajate fudda nude kuda haajate kan timannage haajate ke allah ge diletuwantakama ilahu ge khazana ge materiko balagem timanna mede eduma kimi eves kamennu e ilahu ko muli huriha takecha rizqu devvani ehma e mafhum e maarifa ena hitu goti me ilahu ge hawantakama matwariwantaka ene bengi ya ghaffar ena dannawar e ginegina faahuswa ilahu ena dannawar ei mi ala kala emme alagge faafa nuka ekalaanga gusswani adi duniyega huriya insanunge huriya faafatake ekalaanga gusswa ruga adi e dua dannawa mihavare ma nubame hunge faafatas gusswa ruga adi etan ahare banten ekalaanga miheka uquba nudeba ekalaanga rahmatuga labwa fawa iruga mi ala fada mihege faah gusswa ei allah subhanahu wa taala fada mativeri dileti wanda ginegina fusswa kalakan eha bodukam enunka emas ismu fulutaka sefulutoge aslu hagigi ma'rifa miha engijjakam gawanama ena allah subhanahu wa taala ya kuttambe gaabbe
ඒනාගේ හිතුග එම්මෙ මතෙරි මකාමත් දෙයිෆාවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කම ගවාන ඒ හිතුග ඉතුරු එව්ස් ෆරාතකන් එව්ස් මකාමෙන් නෙත් දරජාක එහෙම දුආ කරනවා අරුග ඒ ඉස්මු ෆුල් අල්ගමන එගුන් ඒ දුආ ඉජාබ කරමුග සෞබකම ගවෙන් දාන එහෙම අල්ගමෙන් ඒ දුආ අල්ගොන් මෙන් ඒ දුආ කුරාරුග එබජේ දස්කුර දුආ දන්නවා නෙවෙයි එහෙම අල්ගමන ෆෙන්න නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ දුආ ෆුල් තවග වරක් ගිනා එක එපාන අල්ගමන උම්මත දස්කොත් දෙවා ෆනි මේ උස්ලූබ් اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الدواء بڑکر ویلا ہوئے يا حي يا قيوم اے දිරිදි මොඩිගෙම්වා අබදු එස් දුනියගේ මුලි කායිනාතු ගෙම්මෙහා කන්තත් තද්බීර කුරබමුගා කායිම් මොඩිගෙම්වා පුරියා වගුතෙක් ගවස් දුනියේ මුලි කායිනාතු ගෙම්මෙහා කන්ක බලහට්ටා එකංකන් තද්බීර කුරබමුගා අබදු මේ කායිම් මොඩිගෙම්වා ඉලාහු බි රහ්මතික ඉබ ඉලාහුගේ රහ්මතුන් මියලා එදෙමේ ඉබ ඉලාහුගේ රහ්මතුන් නෙබි එදෙනි බි රහ්මතික අස්තගීසු මියලාය الغيث එහි තරික නුවත ෆෙන් දෙවවා පාන්දේ කියාරීතෝ මේ උස්ලූබ් අලගොන් මෙන්න හැම දෙන්නේ දාන්නොත් මෙයාලගේ එහි තරි මොඩි කරනවා අන්දේ නුන් ඒ කුරීග ඉලා තාරිෆ සනා හක්කුවගෙන් වා මුනාසිබ ඉබාරාත බගෙන්නව අලගොන් මේ දේ එදුමා ගොළු හොරි බි රහ්මතික අස්තගීසු අදේගේ කුරීග යා හය්යු යා කය්යූම් අල්ලාහුම්ම යි හුරිහා මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ හුරිහා ඉස්මු ෆුලතකේ ඒ ලෆ්ස් එක ජමා එෆා මතවර ජලාලත් ලෆ්තුල් ජලාලත් අල්ලාහ් අල්ලාහුම්ම යා හය්යු ඒ දිරිදෙ මොඩිගෙම්වා යා කය්යූම් අදි එම්මෙහා කංකන් තද්බීර කරමුගා අබදු මේ කායිම් මොඩිගෙම්වා ඉලාහු බි රහ්මතික අස්තගීතු ඉබ ඉලාහු රහ්මතුන් නමි අලා එහි තරිකෝ මේද අස්ලිහ් ලී ශഅනී කුල්ලහු මි අලාගේ හුරිහා කමෙක් මි අලා යට්ටක ඉස්ලාහ් කොද්දබන්දේ පුරියාකම දීනී කන්දත්තකයි දුනියවි එම්මහාකම වලා තකිල්නී ඉලා නෆ්සී තරෆත අයිනින් එව්ස් කමෙග්ගා මි අලාය එව්ස් කම මි අලාය මති නුකුරබ්වා පාන්දේ මානකි මි අලාය හවාරු කුරබ්වා පා එව්ස් කම දූ නුකුරබ්වාන්දේ එම්මෙ හිඳු කොඩක් ගාවස් එයි එස්පිය ජහාලා හිඳු කොඩක වෙස් එව්ස් කම මි අලාග මච්ච මි අලා මති කුරබ්වා දූ නුකුරබ්වාන්දේ මි අලාය හවාරු කුරබ්වා මි අලාගේ හුරිහා කමෙක් ඉබ ඉලාහු බල්ලව වඩිගෙන් ඒ හුරිහා කමෙන් ඉබ ඉලාහු රක්කා තරිකම ගලබ්බාන්දේ තම කුඩ කුඩ හිඳු කොළබස් මියලාග මච්චන් එබ්බස් කම දූනු කුරබ්බාන්දේ එමෙ ඉස්ලාම් ෆරිගේ මේ අලාගේ නෆ්සුගේ හුරිහා කම දුනියේගේ හුරිහා කම ඉස්ලාම් කො හේගතුව ගෙන්දෙවමයි නියලා රිස්කු දෙවමයි බෙලෙට්ටුමයි ශිෆා දෙවමයි දති උඳගෝතකුන් සලාමෙක් කරවමයි අදි මුදලායි දරින්නායි අබින් එම්මෙහා රක්කා තරිකමයි दुनिया का अगम कंपड़ुवे के मेवड़े हुरिहा कमे दुनिया भी एम्मे आ मसला तकाई दीनी एम्मे आ मसला तके बेलहट्टो अगम में हवाल कुरबनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला वेला बलहट्ट वांदे एवस कमे हम किते में कोडे हिंदु कोळ बस मेळा ग मच्चे दूनु कुरबांदे मी दुआ एना देन्नेमा मी दन्नवानी किहा बोड इतबारगे न गोरी मात अल्लाह में इला इतबार कुरमा के दुआ दन्नवन एम बीमा एना अबुदस पुरानी حسبي الله ونعم الوكيل تمنن الله فده وكيل كرموغا فلاتكي هذا مت رغول فرات نمينا غوريها كبس حوال قرافن الله ان وروسا فراتكي الله سبحانه وتعالى ام ابد سينا دعاء دتوا الى قدر نبي صلى الله عليه وسلم بفدين دعاء قراف بمسات او مدنوالني الله اسالك بكل اسم هو لك ميلا ابيلا حضرت ادمي ابيلا وهوريها اسم فلك سميت به نفسك بإله بإله بذات فل نندبا فاوا اي اغون में एबस इंसान का नेग इला गोरिया इसनु फुल तक नाम फुल तक او انزلته في كتابك इसनु फुल ngei بإله को फतेगा बावा लब्वा फवा इसनु फुल कम गावियस इसनु फुल कुम اسمي الا بإله حضرته गदमे او علمته احدا من خلقك بإله के खल्ق तक तेरे एबस फरात के बإله उगन्ना दब्वा फा इसनु फुल बाड़म اسمه فلكم باسم يلا يبلاغ حضرتهم يدم او استأثرت به في علم الغيب عندك دي بيلاه غيبك علمك فربا وانغنا كربا فاسمه فل بادم اسمه فلكم باسم يلا يبلاغ حضرتهم يدم اي بين اسمه فل دكي
ඉන්සාන උගන්නා දෙවා පුරිච්චි අනබ්බා ඉස්මු ෆුල දෙකේ ඉලා වංගනා කුරා පුරිච්චි එව්ස් මඛලූකක ඒකංක එකලක් අංගවා දෙවා පෙනොයි එම් අංගවා දෙවා පා ෆොතෙක්ග බාවල ඉස්මු ෆුල මිස් රසූල් බේක නබී බේක අංගවා දෙවා විස් අදි එකලංග ෆොරුවා වංගනා කුරා ඉස්මු ෆුල කමුගා විස් ඒ ඉස්මු ෆුල කුම් වස් මියලා එදෙමෙ أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي بدعاء من يدوداك نكون كم قد أن تجعل القرآن ربيع قلبي ميلاك هيتوك فيني كم هيتوك ربيع كم هيتوك هينغ مجهم كم قرآن نبات ونور الصدر يدي ميلاك هيتوك ميلاك ميغ في نور كم قرآن نبات وجلاء حزن يدي ميلاك إمها هدتك معي كم بدو في الوادي تشكي قرآن كم نبات وذهاب همي وغمي ميلاك هدتك معي ميلايا مستقبلك كورمتي ودان كم بدو كنتتكاي ماضيك دماغين එකමක මුසීබාත් මාසීක දිමාවේ කම්බඩෝ එපාවා කන්තතකයි එම්මෙහා කංකම ෆිලවාදේ එච්චකම්ග කීරිත කුර්ආන් ලබ්බන්දේ කයිෆන් දුආ කුරාන විතාග අලගොන් මෙන් ෆිලාවල ගුඩ නුක්තා එකබත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ඉලාහුගේ ඉස්මු ෆුල් තකුන් දුආ කුරා පවුන් ඒ අංගවා දෙබ්වා පවානම වාහා ඉස්මු ෆුලකයි ෆොතෙක්ග බාවා ලබ්වා පවානම වාහා ඉස්මු ෆුලකයි අදී එකලාංග අලුතම උත්තරේ මීහක උංගන්නා දෙබ්වා පා ඉස්මු ෆුල බානම ඒ ඉස්මු ෆුලකයි අදී එබ්බස් ෆරාතක උංගන්නා දෙබ්වා පා නුවා එකලාංග ගයිබු ඉල්මුක ෆුරුවා වංහනා කුරවා ඉස්මු ෆුල තකයි හුරියා ඉස්මු ෆුල තකකුම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුආ කුරවා පවනි කීරිත කුර්ආන් ඒ එකලේ ගානුගේ හිප්පොලුගේ පිනිකම් කමුග එකලේ ගානුගේ හිප්පොලුගේ නූරු කමුග අදී එකලේ ගානුගේ එම්මෙහා කම්බොඩෝවා හිද්දති කමයි හුරියා කම ෆිලුවාදේ එච්චකම්ගා ඒ කුර්ආන් ලබ්වාතෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුආ කුරවා ඒ මී එකලේ ගානු අවගම දස්කොත් දෙබ්වා උස්ලූබකි දුආ කුරම් අල්ලාහ් ඉස්මු ෆුලත බේනු කුරම ඉස්මු ෆුලත අවගම දස්කොක්ගෙන් අවගම නෙගේනි ඒ ඉස්මු ෆුලත දුආග බේනු කුරම हम एम लोबे दिसे तेरा हुन्ना अफ्तो अल्लाह सुब्हान ताला विष्णु फुलत बोडा एंगुम वरक एकलांग्या उन्न लोबि इतुर वेगेंदा ए अवगुण में दुनियावी गोतम बेलिकम गा वी नमेस बोडा इफरातेगे एच्चेगे मालूमात बोडा लिबे वरक मिहागे हितुगा एच्चेगे मकाना तो फुलिगेंदा ए कोम्मे चेकम गा विस एया बेगोतु इंसाना बोडा एंगी इंसाना कमुदा सिफतेगे ಹೊರಜ್ಜಕಮುಗ ವಾಣಮ ಏನ ಬೊಡ ಎಯಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಕುತ್ತಂಬೆ ನೂನೆ ಬೊಡ ಕ್ಯಾರಿವೆ ಏನೆ ಏನ ಗಾತುಗ ಖಾಸ ಫರಾತಕಮುಗ ಆನೆ ಫರಾತ್ ಅದಿ ಫರಾತ್ ದೆಕೆ ಮಿಹಾ ಲೋಬೆಮುಗ ಕುರಿಗ ಎ ಫರಾತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೆ ನೆಕ್ಕುರ ಕುರಿ ಅವನು ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಫದೆ ಹಿಮ ಬೊಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಲ್ ದಶೆಫುಲ್ ತ ಮಿಹಾ ಎಗುಂ ವರಕ ಎ ಇಲಾಹು ದೆಕೆ ಲೋಬೆವಾನ್ ಅದಿ ಎ ಇಲಾಹು ಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಲ್ ತಕ ಅಶೆಫುಲ್ ತ ಬೊಡ ದನ್ನ ಫರಾತಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೋಬೆ ಒಡಿಗನ್ನವ ಆಳತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿ एकलांगे में लोग ओडी गन्नवा मिहुं कम गवानी एकलांगे इस्मु फुल तक असे फुल तक बोड़ा एंगे मिहं एयों एमिहं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोतवानी लोब दिसे तेरे हो एम जिया अलगोन बलाल माहेंगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्मु फुल तक असे फुल तक फुरिह में एंगिफा इला लोब नूं ए मुस्तहील कम ए एकं एकत वाण कम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह विदालो फानी فمن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه إما أجاب قروني كمك كمك وانه كي مستعيد كمك وانه كم نونه كي أجاب قروني كمك شيواني كلام كم عارفا کو إنگي بده كلام ده لوبي نوانيا هن نوانه كمان إله عارفا کو رغلا إنگي كمك وانه إله ده لوبي نونا أي يبر ما مت همه كني إما رحمتك إما نعمتك بلاليس أرغون من ರಂಗಳ ಎಂಗಿಜ್ಜಕಮುಗ ವಾಡಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೊಳಿ ಉಮರು ಗಾವಸ್ ಏಲಾ ಅಳಕೊಂ ಕುರುಮ ಗೌನ್ನಂ ಬೇನು ಬಾ ಏ ಏಕಲಾಗನು ಫರಾತಕ ನುದೆವ್ವೇರ ನಿಯಮತೆ ಏಕಲಾಗ ಆಗಮನ ದೆವ್ವನಿ ಎವ್ವಸ್ ಬದಲ ಕನುಡ وان تسمع داعيه ثم تتاخر عن الاجابه اله معرفه کو ಎಂಗಿಫಾ اله ಮಗ ಗೋವಾಲವ್ವ ಗೋವಾಲುಮ ಇಜಾಬನುದಿ ಹುರುಂ ಏ ಅಜಾಬೆ ಫತಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿಹಕ ಮಾರಿಫಾ को ಎಂಗಿಫಾ इलाह मचुरंतकमा हायवंतकमा ओगावंतकमा निहुरियाकम एंगी बदेंगे इलाह को मग मीह को गोवाला एरुगा ए दावतन इजाबनु दे नहुन्नाने ए येना लोबेवा फराता बद्दलुम ए लोबेवा फरातो गोमकेना गोवाला पिया
en ijabun di hurunge mustahil kame wa an ta'rifa qadar ribh fi muamalatihi thumma tu'amilu ghayrahu ama himme Allah subhanahu wa ta'ala ya miha muamalat kurum faada egi faden ehm farataka muamalat kurum ene duniyawi ukhrawi emme alabai manfa'i wati rimeti gotuga Allah muamalat kurun ka ene engifa e ilahu dukolla fa ehm farataka ena muamalat kurun e mustahil kame duniyagas ukhrawi hayatuge sene beenuba eveskeme fudda nudene farataka ena muamalat kurum baran ehne nuwana ek mane rabbo engijjekam gawana ehm farataka muamalat nukurane ehm farataka ena hiten nudene ehem farataka evs muamalat nukurane Allah subhanahu wa ta'ala russo ma fusonne godaga ehem farataka ena kura muamalat dasena qurani e muamalat kan Allah russo wejja nisalaga algonu member fan deke lobewa e kiwegen dagonu dunyawi haysiyete ko insana member fan deke lobe dan enma selobega ene ekene sawab algomme member fan kamugavis amidarin kamugavis adi hengi miu kamugavis evs faratet deke algomme lobewa bani Allah atak e lobakun Allah algomme dharma ya sawab debwana kombedu e faratet deke lobewan Allah angawa faveti algomme member fan deke lobewe emin ihsan teri wani algomme netumuge tere wujuda gennai farat Allah subhanahu wa ta'ala e member fan ihsan teri mo ogatir angawa faveti e dharma ya sawab ummid ko emak eheng ebbes farataken ihsan terun kamugaves ebbes muamalaten ena qur'anya e muamalate ena qur'ani rabbugo russum hodu mattaka ehma mita ibn qayyim rahimahullah idalwani ehenne nuwane Allah ma'rifa ko engifa e ilaha qura huri materi muamalat to faada la bengifa e ilahu du ko bago sem faratake ena muamalate nuqran wa an ta'rifa qadra ghadabihi thumma tata'arradu lahu हम हेम्मे इलाहुगे कोफाया इलाहुगे उकूबातुगे बोडुका एंगिबा दें उकूबातंगे ना हुशोलियन नुगन्नाने अजाबत फदकमे एकम नुवाने हेन्ने किनत्तु अल्लाह उकूबा एने एंगिबा दें उकूबातंगे ना हुशोलियनी अलगोमेन अलिफागे अलगोमेन उकूबा एंगे हेन्ने बस अस्तु हकीकतुगा अलगोमेन तेरे वरक गिनमे हुन्न नरकयागे वाहक कब्बलुगे वाहक महशरुगे वाहक दक्काली मेवा कियाननी एई कुम्मेस बयक कुर्मतिवान कमेक्कमुगा क़ियामत दोस अन्नानकम मी बयकुमिहुम महशर कुरवेनकम बयकुमिहुन्ना सवाल कुरवेनकम बयकुमिहुन सवाल जवाबदारी वांजेनक एफोग बयकु नरके दानक स्वर्गे दानक बयकुमिहुम कुबा तो एना महशर कुरवी तिमन्न सेमिहुम तेरेग हुन्नानकम तिमन्न या सवाल कुरवेनकम तिमन्न जवाबदारी वांजेनक तिमन्न कब्बल गोन्नानकम ए कब्बल को एकनिवरिकम तिमन्न कुरमेतवानकम मी विष्णुवेगे नु गिन मी विष्णुनी एनस दीवान दरसे में क़ियामत दुआ बेगुत एकम सवाल की कुबाहे तिबा कुबाहे क़ियामत दुआ अल्लाह ताला का हज़रत का तिबा के मकाम की कुबा तो क़ियामत दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस का तिबा के दुरमिन की किया और तो क़ियामत दुआ कुंता तो इन्ना ने कल इंसान करेगा मजलिस कुरम के जाग लिबेने तो अल्लाह रहमत लब क़ियामत दुआ अर्शी के हियावे के दबंग इख्तियार करवा हब्बा के तेरे के तिबा हुन्नाना तो मैं सवालक अल्लाह क़ियामत दो कलाम अर्थो को तेरे हब्बावते के बैक अर्शी के हियावे के दबवाने ए अलगोन एगु में नो मुहिम्मी की अलगोन एगे तेरे के हिमेनु मट्टका अलगोन विष्णी किया वरकत्तो अलगोन कोंता बुतो हुन्नाने अलगोन कंबड़ो ए क़ियामत दो है इमाम के ए इलाह का अज़ाब बिरगत मकी ए इलाह का अज़ाब में तिमाया कंतक कुरवेने गुताई तिमागे हाला में तो कंबड़ो गई बयकु महशर कुरब्बा एमिहुन अज़ाब देब्बा एमिहुन नरकाग लब्बा एमिहुन स्वर्ग देब्बा ए आम मालूमातें एना एंगे कंतत के एकम गेना बुरन एकम गे नमस अस्लु हकीकी मारिफा को गेने अज़ाब एंगे नमा अज़ाब एना यकीन कुरानमा इलाह का अज़ाब गदफद का एना एहसास कुरे नमा एना अज़ाब जहिलुम वाने एना अज़ाब को हुशोड़ी नुगन्ना एहुशाली गन्ननी एगिन जेवरा एने नेगे एगिन जेवरा एदुह कंक नेगे एगिन जेवरा अल्लाह मारिफा को नेगे इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इदालवनी एहन नुवाने किहिनगे वाने अल्लाह का अज़ाबंगी फदेंगे अज़ाबंगेना हुशाली गन्नानी एकम नुवाने एकम नुकुराने ने व अन तज़ूक़ अलम अलवहशति फी मअसियतिही थुम्मा ला तत्लुबु अलउन्स बिताअतिही हम हिम्मे इलाहा
durumuge wahshatu egmaneki Allah subhanahu wa ta'ala miha durunge ilahuge magum miha ekeriumuge huri ekani verikamai huri huskan ena ihsas kuro effoge den kinen heye ena Allah ta'ala ga hadratun ilaha kariumuge ena nedeni agona med mifenani nunto miha ge hituga Allahu ma'rifa kon negunima miha ge hitam me anna wahshat maneki ena ekeriumunda ekerium ena ge hituga wa andirikam ena mujtama ekeriumunda member mistakun hituga ena ona nafrat Allah alagude koriyuwat nogam fiyam muli duniyega emme mistakum snure mihe gotuge ena ule ena ge mamba ga ena ko nurwe ena ge ammiha ena ko nurwe ena ge darinna ena kamudamiye ko nuwe ena ge aila me honna ena kamudamiye ko nuwe ena tanaka wazifa adde setanoge behinuge sena kamudakama ko nuwe gos muli mujtama ga mamba fa gatun amidarin gatun emme gang ekurin gatun baaki wegen villigem wakiwegen fewegen gos ekeriwegen kitan insanu duniye gola mundan kobata sawbat Allah tiba ekerwima Allah yawani wahshat insanu ge terega nabba duniye gori huriha mudelen ena gammachen gariyes e wahshatu ena ge hitum filage nodan e ekani verikama ekerikan ena ge hitum filage nodan Allah ena golum bade kura hisabun feshigen den ena ki mistakun ge terega maqbul mistakun balaganda adi mistakun ge terega lobiwa mekama gwane hisabun feshigen ena ge hituga onna ekerikam filagos hingama jon libe mundan ema Allah subhanahu wa ta'ala magum miha ekeriumuga huri nikametikama ekani verikan ihsas kura miha ihsas kore miha kinen heji Allah ga hadratun ekani verikan filwaden edi ekala hadrata miha kuttan wani hame ekani magaki ekani verikan filwalu mattaka hittawge rabba miha gulum bade kuro enu gotum ekani verikan nu fila kiten bawra darin tibbas kiten bawr mudale futas kiten bode godi getor ala futas kiten bawr kumfuni take horikam gawi namas Allah subhanahu wa ta'ala muradum go sabu ena ga hituga ekherikama ai wahshat labda fi mihe duniye ga bikahalu ga direwala mandani efada mihe kambur wakim bodu ekani wari mihe ga duniye ga hayat ga honna ekenerikam filwalo en magaki Allahumma arifa ko egi ena ga hituga ilahu ga ismu pulutaka aswe puluta ashagannu yagen ilaha miya kuttamba mase kure meisam veshin Allah subhanahu wa ta'ala hituga iman terikama taqwa wrekan labani ek bacche duniyega insana heogotuga dirule fashan ei midenne ismu pulutaka aswe puluta egigen algon mennan hasilwan kam ad miya hisab mere filawum kurkulani al kurbiya denga naftag a filawala ka badal kulan hada wa subhanaka Allah bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته